Nundu oswa kana atwawa ambie kwikia baa yake. Yes. Aendeze career yake. Career yake. Na ekia salon. Underline the word career. Career yake. Na ekia salon. Yeah. Immediately. Yeah. Niki tuitio ngwazi. Na ekia butchery. Yeah. Olinavi. Yeah. They are driving. Stano peke ndungwenda andu maelewe. Mala maingi andu makita akwithi ya kundu kumwe a situation. Nundu wa situation. Omundu usupe muthenya nina soma okwo mitandaoni. Yeah. Jamaa wa millionaire. Na omundu usu ndekindu. Omundu usu atesa mabuku streetine. Ai millionaire. Mundu wa paki angale siake nyumba kwake. Na omundu usu atesa mabuku streetine. Ndana yeye ya streetine aita mabuku ni kwenda kwake. Ni situation. Semo istano ila wethia mundu. For example, ba ukilabu na ni wethia mundu muka aita. Kilabu. Yeah. Mundu mukosunda na muka muthenya omwe kana ndathi kilasine akasia nye niendo soma ngateba. Yes. Ni situation ya mwithia. Kindu kimwe stopper. Wina stano. Kindu kimwe ngenda weta ni kana kila ukuona andu wengi meona ma omundi usu nikunuba. Nikunuba uya. Yani ukethia mundu ndenda uthukuma ni kwitha nyene kija niende na uthukuma wiyo yuno kenethio ne Kaslim ndi thukuma ambie kana ja kandangase ndene nge kila kiumbikalia mikalile yakwa kila muthena nukuona kila ukumya bau yani hakuna mtu atakupea hapa nje. No see kindu kimwe talking about where and we work with a passion. Ila leta a passion. Na wewe hivi abantu nundu wa situation fulani. Accept and move on. Chapa ilale. Chapa ilale.